turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri gahunda y'amakuru aranze icyumweru kirangiye mu iyobokamana. Aya makuru aribanda ku ngingo zikurikira. Turabwira ko Musenyeri ufite izina rikomeye yiyahuye kubera imyenda yarabereyemo abantu batandukanye. Idini rya Islam mu Rwanda ryo kuri iki cyumweru ryabonye ubuyobozi bushya. Ese ni bande batowe? Muraza kubamenya muri aya makuru. Hategekimana Emmanuel wiyita Prophet akaba by'umwihariko aherutse kumvikana yigamba ko ariwe wishe Pastor Theogene wamenyekanye nk'inzahuke yataye muri yombi, maze ribitanga ubutumwa bukomeye kubihisha mu mutaka wo gukorera Imana maze bagakora ibidakwiye. Abemera Imana basohokera mu tubari tw'i Kigali bo bashyiriweho gahunda yo kubasusurutsa. Ni mu gihe umuhanzi Israel Mbonyi yujuje imyaka 30 y'amavuko. Amakuru arambuye ni mu kanya. Reka amakuru yacu tuyahere mu idini ya Isilamu, aho kuri iki cyumweru tariki 26 Gicurasi 2024 rigitoreye abayobozi bashya basimbura komite yari icyuye igihe yari kuriwe na Sheikh Hitimana Salim. Muri aya matora yabereye mu mujyi wa Kigali, Sheikh Sindayigaya Musa niwe watorewe kuba mufti mushya w'u Rwanda. Sindayigaya yatowe nyuma y'uko mufti ucyuye igihe Sheikh Hitimana Salim nawe wari mu bari biyamamaje amuhariye amajwi ndetse asaba inteko itora gushyigikira uyu Sindayigaya. Mufti w'u Rwanda mushya Sheikh Sindayigaya Musa azungirizwa na Sheikh Mushumba Yunus watorewe kuba mufti wungirije. Kuri uyu mwanya akaba yatowe n'inteko rusange ku majwi 100%. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda uwatorewe kuyobora yitwa Sheikh Bakera Ali wari usanzwe kuri uwo mwanya akaba yongeye kugirirwa icyizere. Komisiyo y'imari n'igenamigambi muri uyu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda iyo izayoborwa na Bwana Bicahaga Hamidu wari unasanzwe kuri uwo mwanya, naho Bwana Isa Byarugaba akaba yatorewe kuba umuyobozi wa komisiyo y'imiyoborere n'amategeko. Murenzi Abdallah wayoboye akarere ka Nyanza ananayobora ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare we yatorewe kuyobora komisiyo y'ubugenzuzi cyangwa se audit, akaba yungirijwe na Nshuti Karidi. Muri komisiyo ya Fatwa hatowe Sheikh Kabiriti Asman, Sheikh Hagumimana Isa na Sheikh Nyirasafari Khadija na Mazimpaka Jariya. Mu makuru yavuzwe cyane mu iyobokamana muri iki cyumweru harimo ko Barore Cleophas uyobora urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA ari mu banyeshuri 413 bahawe impamyabumenyi n'ishuri rikuru rya East African Christian Academy, aho yabaye uwa mbere mu ishami ry'ibijyanye n'iyobokamana. 24 Gicurasi nibwo umuhango wo gutangiza impamyabushobozi ku nshuro ya kabiri wabereye ku cyicaro cy'iri shuri i Masaka. Mu bandi bahawe impamyabumenyi n'iri shuri harimo umuyobozi wa radiyo Inkoramutima witwa Nifasha Didas we wahawe impamyabumenyi A0 muri teoloji. Pastor Barore wahize abandi biganaga muri teolojiya yahawe impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza, atangaza ko yishimiye kuba we na bagenzi be bagiye gukora ivugabutumwa rya kinyamwuga nyuma y'uko babishishikarizwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Barore kandi yashishikarije abandi biyumvamo umuhamagaro w'ivugabutumwa kwiga teolojiya. Mu makuru yavuzwe cyane muri icyumweru kirangiye mu iyobokamana harimo ko umuramyi Bikorimana Emmanuel uzwi nka Bikemi mu muziki afatanyije n'umunyamakuru Jane Uwimana usanzwe umenyerewe mu ndirimbo za karaoke ariko zibera mu tubari batangije gahunda yo kuririmba indirimbo ziramya Imana zikanahimbaza Imana muri za hoteli. Iyi gahunda bakaba barayise Evening Glory. Evening Glory ni gahunda izajya iba
izajya iba buri cyumweru mu masaha y'umugoroba guhera ku isaha y'isaa 11. Ikaba igamije gufasha abakristo ndetse n'abandi bose kuramya Imana bitagombeye kuba bari mu rusengero gusa. Ni gahunda yatangiye kuri iki cyumweru tariki 26 Gicurasi 2024, aho aba baramyi bayitangiriye kuri hoteli Igitego iherereye i Remera. Bikemi yasobanura iby'iyi gahunda yavuze ko yagize ati twaricaye natwe turatekereza dusanga hari uburyo umurokore wasohokeye ahantu runaka ashobora gufashwa kwishimira ubuzima bwa gikristo binyuze mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Yakomeje avuga ko bikwiye ko abarokore igihe basohotse nabo bakwiye kuguma mu mwanya wo kuramya Imana bitagombereye ko bari mu rusengero cyangwa mu bitaramo byo kuramya no guhimbaza Imana. Ku wa mbere w'iki cyumweru kiri kurangira tariki 20 Gicurasi 2024, umuhanzi Israel Mbonyi yujuje imyaka 32 y'amavuko. Ni ibirori yishimiye, aho by'umwihariko yanyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, maze ashimira Imana yamurinze mu myaka yose amaze kuri iyi si. Bike mu byo wamenya kuri uyu Israel Mbonyi ni uko ubusanzwe yitwa Israel Mbonyi Cyambu, akaba yaravutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu 1992, avukira muri komine Minembwe, aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bisanzwe bizwi nk'Imurenge. Uyu muhanzi azwiho by'umwihariko kuba afite indirimbo zikunzwe n'abakunzi batari bake, aho by'umwihariko aherutse kuzuza BK Arena akora amateka, kuko nta wundi muhanzi wakoze urakora icyo kintu mu mateka y'u Rwanda. Aya makuru yacu reka tuyakomereze muri Tanzania, aho inzego z'iperereza muri icyo gihugu zatangaje ko Joseph Bundara wari musenyeri mu itorero ry'abametodiste yiyahuye akoresheje umugozi wa telefone yo mu biro, aho bikekwa ko ari icyemezo yafashe kubera imyenda yari imumereye nabi. Amakuru y'urupfu rwa Musenyeri Joseph Bundara yamenyekanye kuwa gatanu tariki ya 18 Gicurasi 2024, gusa bivuga ko yiyahuye kuwa kane tariki 16 Gicurasi. Umuyobozi wa polisi ya Tanzania mu mujyi wa Dodoma witwa Alcras Mutalemwa yavuze ko Joseph Bundara yiyahuye mu biro bye akoresheje umugozi wa telefone. Yabwiye itangazamakuru ati iperereza ry'ibanze ryakozwe aho icyaha cyabereye ryahutahuye inyandiko igaragaza ko imyenda no kutumvikana bagenzi be ku micungire y'imari y'amashuri y'iri dini aribyo byatumye uyu mugabo yiyahura. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingano y'imyenda yatumye uyu musenyeri yiyahura, niba yarayifashe ku giti cye cyangwa ari mu izina ry'akazi k'ubusenyeri yari atuwe akora. Aya makuru yacu yaranze icyumweru mu iyobokamana. Pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye twabipanze, ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi. Mumfashe nyasoreze kuri ivuga ku rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo witwa Hategekimana Emmanuel ufite imyaka 25. Uyu akaba amaze igihe yaramenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, aho yita amazina atandukanye arimo pasiteri, akita profeti n'andi. Uyu akaba aherutse kumvikana yigamba ko ari mu bishe Pasiteri Theogene wamenyekanye nka Inzahuke mu Rwanda, uherutse gupfa yitabye Imana aho yazize impanuka yabereye mu gihugu cya Uganda. Benshi bakurikirana imbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa YouTube baherutse gutungurwa no kumva uyu mugabo Hategekimana Emmanuel yigamba ko ari mu bantu bishe Theogene wakunzwe nk'Inzahuke yifashishije imbaraga z'ikuzimu. Uyu mugabo watangaje benshi yavuze ko yatumwe n'abadayimoni bari basanzwe bakora mu buryo bw'umwijima
bamutuma amaraso ya nyakwigendera Theogene Niyonshuti ndetse ko ari mu banyoye amaraso ye. Mu byo yavugiye kuri YouTube hari aho yagize ati Pasiteri Nzahuke buriya nitwe twamutwaye twapanze ndetse no mu bagiye kunywa amaraso ye nanjye ndimo. Mu kiganiro umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yahaye itangazamakuru yavuze ko mu iperereza ry'ibanze ubwo uyu mugabo yabazwaga ngo yavuze aya magambo atumvikana, aya magambo adasanzwe kugira ngo yamamare. Reka nkureke wumve uko uyu muvugizi wa RIB yabisobanuye ndetse n'ubutumwa bukomeye yatanze ku bantu bakomeje kwitwikira ijambo ry'Imana n'imbuga nkoranyambaga bagakora amakosa akomeye arimo guca igikuba. uwo nzi wafunzwe n'uwitwa Hategekimana Emmanuel, niba ari umupasiteri niba atari we ntabwo bizi, cyangwa se ibyo bindi wavuze. Icyo tureba ni uko ari umuntu w'umusore w'imyaka 25 w'umunyarwanda wakurikiranywe, wafashwe agafungwa, akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubwo ngira ngo bishingiye ku iperereza twari tumazemo iminsi dukora ku magambo yatangaje, ku magambo yatangaje avuga ko hari ibyo yavuze. Ibyo rero nibyo turi gukurikirana. Ubutumwa dutanga buriya imbuga nkoranyambaga icyo zashyiriweho no gusangiza abantu amakuru ndetse no kuyakira. Wowe rero iyo ukoresha imbuga nkoranyambaga ukifata ukajya gutangaza amakuru y'ibihuha, noneho ashobora gukura umutima rubanda, ashobora gutuma abantu batakarizwe, umuntu runaka atakarizwa icyizere, cyangwa ashobora gutera ubwoba cyangwa gukura imvururu muri rubanda. Ibyo ni ibyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutakwihanganira. Ni nayo mpamvu dusaba abantu ko bagomba kwitwara neza muri ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga. Ikintu bita views, ikintu bita kumenyekana, ikintu bita ngo gutwika biraza gukoraho bamwe niba badakurikije iby'amategeko asaba. Uyu musore w'imyaka 25 Hategekimana Emmanuel aracyari ingaragu, afite ejo heza, ariko iyo utangiye kuhangiza ushaka ngo kugira ngo umenyekane kandi umenyekane mu bibi, rwose ubwo ngubwo uba wihemukira. Mwibazwa rye uyu musore tumubaza impamvu yamuteye gutangaza amagambo nk'ariya aremereye, harimo gushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene, harimo ubona mbega ari nko ushobora twebwe mu rwego rw'amategeko tubibona nko gutangaza ibihuha. Ariko we mwibazwa rye abazwa n'iki cyabimuteye kuba yatangaza amakuru nk'aya ngaya, kandi azi neza ko ari amakuru aremereye. Ngo yashakaga kumenyekana, niko yasubije ko yashaka kumenyekana. Noneho mu gushaka kumenyekana kwe ngo agomba gutangaza inkuru iremereye nk'iriya y'igihuha kiremereye, kandi akayivuga ku muntu wari usanzwe uzwi w'umusitari, ku buryo babibonye bose byarabatangaje. Ni ukuvuga ngo rero izi mbuga nkoranyambaga abantu nibatazitondera ziraza kubahemuza, kuko amategeko arabivuga. Nta munsi w'ubusa tutabwira abantu ngo mwihaharike mu gukurikiza amategeko. Yego dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko ntidufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bibangamira ituze rusange rya rubanda, gutanga ibitekerezo bihungabanya abantu runaka, gutanga ibitekerezo byinjira mu buzima bwite bw'abantu. Ntabwo rero twavuga ko amategeko yarahari. Noneho ikindi kintu, ubundi butumwa nshaka gutanga, ndashaka guha ubutumwa abakoresha imbuga nkoranyambaga bafite imiyoboro ya YouTube, abakoresha Instagram, TikTok, abakoresha n'izi za Twitter, X yahoze ari Twitter. Aba bose nabo baragirwa inama ko imiyoboro yabo itagomba gukoreshwa n'abantu batangaza ibihuha. Turagaya cyane, RIB iragaya cyane abo banyamakuru
bafatanya n'umuntu nk'uyu nguyu bakamuha platform zabo ngo acisheho amakuru nk'aya ngaya, acisheho amakuru nk'aya ngaya, acisheho